Munini wa Sifu wa Kamonyo Gatundu ya muhuro ni arikite kwiruta muoyo na njira ya kwita thutha kunyita imwana ithatu kia hinya itana kumenyithia ndeto ino makiria ni no nguhe na gitio kinene witikire gukorwo ki subscribe thini wa channel ino itu na ndukariganirwo gukorwo gi turn on ka notification bell on nigetha ukamukagira mohoro ukire wa mbere riria twagikorwo tuki-upload video mwena uyu wa YouTube na TikTok. Imwana ici citariirie ati iraringiriirio njohi na riria marirwo niguo maragerirwo ngero yo. Uhoro uyu ni wikiritwo mukonde ni munini wa commissioner wa Gatundu South iri imwana icio itwaritwo thibitari na kwamukira urigiti. Ndeto ria ikorwo yo tukinyira kwa ndagika ino ni ati munini wa Sifu wa Kamonyo Gatundu ya muhuro ni arikitie kwiruta muoyo na njira kwita thutha wa kunyita imwana ithatu kia hinya. Imwana ici citariirie ati iraringiririo njohi na riria makorirwo makirio niguo maragerirwo ngero yo. Uhoro ni wikiritwo mukonde ni munini wa commissioner wa Gatundu South iri imwana icio itwaritwo thibitari na kwamukira urigiti. Ni ndeto ikiri na magigi muno makiria aria Kenya nao makorwo makiugo hari tao yakorirwo kiandiko Muthoni wa Mwangi akauga ati arariaga dry fry handu ha wet fry kwani hajui utamu wa wet fry aki enalea Kim Nyamboke official fan page akawada hoya akinya kwa ngoma nake ngoma amwike oguo devil himself enaka anti akauga datuika mubunge rigahitukia watho athuri taya mahakoragwo na maiga na mundu gwitwo Kalsi Maina ko yani riu inyagia thirikari eraringa andu kindu na miena yothe fiu na Ken the Farmer gaikorwo akiandika muhu wake akakorwo akiugo if this is true na mean story nilisikia 2013 pale Mokorwe. He also attended seminary Akue father bit was suspended due to the same rumors leu mari na niguo kwina very courageous ladies goko na mundu ugwitwo agikorwo akiugo nio riu atungatiri na agiteri a bururi-ini na nio maruta mawira maganu na me magigi na hari Irungu akawa yani Safaricom wanapeana data mzuri lakini bado watu wanaenda Airtel na gujia TSK akoga ATK meaning ara torete ali mwina muri wa thendekana wale wanajua alikuwa na mke na watoto huyu riu to korona kuriu na mundu gwitwo Lois Wanjiku akakai gutari ahiki itura riu no Gatundu atongoria othe mego maginya MP wao Erareshinka Musanka akawa ni agithiage ni hake na mundu gwitwo Jerry Flo akawa ile swiridi na control watu siku hizi ni Mungu atuhurumie tu. Na MC Prince Kenya akawa ni akawega kana ukwendaga tuge atia na mundu gwitwo Gabriel Maina akawa na venya ko handsome na Wanjaki akawa very sad indeed. Evil altars in families are real and are being serviced by demonic actions. I think the Reverend his family needed to stop these vile suicidal spirits. Come to think of it, what made him kill himself instead of hiding or running away? May God remember mercy on our families and nation at large. God is calling us to return to him and he will return to us as well. Na mundu owito Rahab Ibrahim kwa oh God protect our children muhe oyo wikio githaka urio ne hiti na joe ndiko kama thiko maku na babake Abia kwa leu akua ni kuingira ndine cia rume otake na rikoro akua ni undu wa kunyita ta muhiki kia hinya na mundu gwito Harriet Rigera akauga iyo nio njagiri ici ingi ni kwigereria pitho na mundu gwito Betty Solo akauga reki acemani na Goliatho ni kuona na Priscilla wa Maathai akauga riu uyu no agathi kuona kirauni na sasa ni hao wamejulikana ni wangapi wengine hata labda huwa gaituigwiretha na Boni Jiro akauga the only safe place in this country is State House. Even in church people are fearing and afrashi Emi congratulations Zedekia hata ulikuwa umechelewa unfortunately umekufa na dhambi zako. Ni ndeto ikiri na kiliga muno makiria kuma kuria Gatundu South kuria munini wa Sifu wa Kamonyo ya Gatundu ya muhuro ni arikite kwiruta moyo na njira ya kwita thutha kunyita imwana ithatu kia hinya. Imwana ici citaririe ati iraringiririo njohi na ria makorirwo makirio ngo maragerirwo ngero ino. Uhoro uyu ni mwikirite mukonde kana wikiritwo mukonde ni munini wa commissioner wa Gatundu South riri imwana icio itwaritwo thibitari na kwamukira urigiti. Ni ndeto ikiri na magigi na njira nene muno makiria na tugagikorwo tukiuria thirikari ikioya ikinya rihiu kuria kiwatho
kuri andu ta mangikorwo mena mitugo teno. Gukorwo kwa Mwangi wa mohoro ni no nguheo na gitio kinene witikire tafadhali gukorwo subscribe thini wa channel itu nigetha ukamukagira mohoro kiro wa mbere indi ciothe ria tugikorwo tugiwikira maria magikorwo magithie na mbere gukorwo magikunuka guku thini wa nenda citu cio kinyaniria.